Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puhaba syiralun wa malum sehat bila Allah. Trip tan Abu Syik hana video baru selamanya. Selama leh puasa berosa Abu Syik trip tan hana Abu Syik pergi video baru. Bahkan Abu Syik pegah Abu Syik kena bersumpah leh puasa berosa. Nah masa insya-Allah akan lun bersumpah syit. Baik nah lang saku bila Allah akan lun bersumpah dan akan lun buktikan so yang ba fitnah hati Abu Syik. Yang dan kon bermakna Abu Syik hana Abu Syik terbit video baru Abu Syik yo nuh anggapan urung drone siralun hana yo Abu Syik hana pulayo ke manusia zalim dan hana pulayo Abu Syik ke penguasa zalim beserta ke ulama sulak nantilah hana pulayo Abu Syik. Yang kon bermakna Abu Syik hana Abu Syik terbit video baru yo Abu Syik kot Abu Syik hana pulayo ke manusia zalim yang yo Abu Syik ke Allah sidro kon ke manusia-manusia laknat tilah yang dong-dong bak pintu penguasanya kon ana pulai Abu Syik yo yang lun melindung bak Allah sidro kon bak penguasa zalim maka behe Abu Syik pegah apa kerana Abu Syik napo ta Allah bak Allah yang Abu Syik mengharapkan kon bak manusia zalim yang Abu Syik mengharapkan hana pulai dan kon Abu Syik yo ke manusia-manusia zalim hana pulai puhaba urun drone memandum cedera sehat bila Allah. Nyona takalon video lom perkara FPI. Yang perkara FPI kamu doa ke jalan yang pukai, pu maksud yang kamu doa di ke mahkamah. Di ke mahkamah pu yang di mahkamah konsulat. Hana mu pu kamu doa. Mu doa untuk bermenang Prabowo. Tahu Prabowo nyan bangai lagu wakah FPI. Pakon bangai wakah. Hana empat-empat ka takbir. Hana empat-empat kamu doa. Kapukong hukum pot Allah baru. Kamu doa baru ke takbir. Baik kajak mu doa lagi-lagi nyan ke apa ka puten iblis ka apa bui sugut lain lom. Kau tak bangai lagu FPI. So bayu wakah le sebenarnya FPI. Ha? Kapukah hana so bayu wakah ya. Ilon kutupu memandum FPI nyan. So berdasarkan bayi FPI-nya dan so yang kembangkan FPI-nya. Baik kaya pegah-pegah mak ke mujahidin, hana mupapat ke mujahidin. Mujah iblis, mujah syaitan kaya pegah do ke mujahidin. Alah FPI bangai ke lo. Han bergelaknat le Allah ke Bandung. Bandung ke bergelaknat le Allah hana empat-empat ke kayak takbir ke kayak banan Allah untuk kayak bela Prabowo. Ha? So Prabowo yang dipoh bangsa ke hai binatang. Hai binatang, Prabowo nya nak poh bangsa. Hai binatang, Jokowi nya jih kafe. Jokowi nya hibli. Bandua ase dengan bui bandua menajih. Pakon nawakah binatang kecocot boh ke Bandung. Yang sebahagian ulama suhu yang pilih Prabowo pi maharam jedah but. Yang pilih dukung Jokowi pi mebui sugut pi but. Yang ulama kana ino dia ceh. Yang menang Jokowi berusaha le menumpuk bak Jokowi. Yang sokong Jokowi le tumpuk bak Jokowi. Menang cik yang menang yang sokong Prabowo berusaha yang mengaku. Yang mengaku lah hana sokong Prabowo pun macam bagaimana ulama kaya cik. Ya subhanallah. Han berdita lagi lentur gede ulama lagi nya. Hana sosok ka ulama. Taji pegah do tu ulama. Alah halimbin bangai kilo. Masa Nabi metong hana pegah drog Rasulullah, hana depu drog Rasul. Tapi tok ba ente yang klo tulodo jino yang malem ba lapik kitab. Ha? Gejit mengaku drog ulama. Hai. Yang mengaku drog ulama, entuk malam menyebut Yasin dia gelon. Menyotroh berarti doa urung drog ni ketimong dikabulkan oleh Allah. Bah, nama doa dia. Lon benci ke ulama suhu laknat tilah yang dong-dong bak pintu penguasa laknat tilah. Beh, lon benci. Hana lon anggap ulama. Lon anggap binatang. Binatang yang menserban yang mengaku doa ke ulama. Nah jelah. Yang mendoa. Baik tua doa tulak bala tiga laju. Allah Yasin, pusigo doa tulak bala. Abu Syik siap itu no. Memang keterima kekabulkan doa urung drone ni. Lon siap, lon terima kutuk daripada Allah. Baik jak coba-coba ayat mengaku doa ulama. Golom na tafsir, golom pernah ke karang kitab. Na kitab karangan perti ulama jino.
petunjuk dia. Aci petunjuk dia toh kitab yang kalau pernah gekarang le ulama yang mengaku droga ulama jino. Toh kitab. Nah kitab karangan daripada ulama-ulama jahiliah jino. Baik yang mengaku droga ulama. Dia ceh pe droga tu ulama. Ulama waris Nabi dia ceh pe droga tu. Tapi kon ulama-ulama yang dong-dong bak pintu penguasa berhala laknat bilah berusaha yang pilih pilpresnya. Nyan hanapat didu ulama. Bahpi musriban, bahpi meribai anak murid, nyan kon ulama. Tapi bagi Abu Syik, nakuh asal musriban. Yuba Yasin, kaku no mentong yang pulih Abu Syik pesampu syiralon. Terima kasih berikat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.